I čao youtuberi, ovdje je Dark Prince, danas ću da otvaram Super Magical Chest, ali prije nego što njega otvorim, prvo da doniram ove kartice koje ću doniram klikom Donate. Znači, donirao sam kartice, sada sam dobio mnogo golda, magije. Prvo ću da otvorim Wooden Chest, da vidim šta ću da dobijem iz njega, vjerovatno neko sranje beskorisno. Sva sranje osim golda, naravno. Da rekao ste neku kartu, rekao ste mega miniona, pošto njega lovim. I idemo, gol. Dobro, nije loše, gol, idemo dalje. Really? Idemo dalje. Ubi me. A Spirit možete koristiti. Život je sranje, idemo dalje. Sad sam pitao da mi da neku. Idemo legendary, idemo prva legendary, najbolja legendary. Elektrovizor, najveće sranje na ovom planeti što se moglo izmisliti za ovu igricu, ali nema veze, ja ga imam i niko drugi ga nema. I to je moja prva legendary. Hvala što ste gledali video. Ćao!